Sanibona Solomon Lophansi, Eastern Cape agqila umthakathi emampondweni. Yes, ndilapha eLekuzaneni, Port Elizabeth. Kumnandi bona abantu baxakekile serious kakhulu. Hey, senjikalanga njengo. But andazi zinyanga zase Port Elizabeth. Ndifuna uyifaka lento ndichazisise. Abantu laba bafika bezinyanga bafuna amajaji into zokulalela kahle emhlolweni. Into yokulalela andiyiphathanga. Into yokulalela andiyiphathanga. Ndingayiphathanga isandiphelele ayindiniyanayo ndiyafana nganayo. Because into endiyibona njengamanje kwi-guest house endisebenzela kuyo njengoba sendiphuma khona ndizophinda nje later. Lenzeka la ngoba inyanga ndikubona ukuthi no is not make sure ngawo. Akufuni mafuna lento kumna ndimncane kakhulu but umsebenzi wami mkhulu hloniphekile because akudlala. Ngoza ngozonimaketha uza ngokuthi that is why ngazidinga inyanga eduze kwami. Lento seqala ukugqilaza senifika nje ngosuku lokuqala because njengamanje mina ndiziphumela esigodlweni. Khona nje sekunamasimba nje ndibonayo ukuthi laphana ngibhukhile yonke into right. So sekuqhamuka inyanga nje sikhuluma ukuthi kanjani labantu laba besupposed ukuthi banake ibusiness hayi ukuthi banake mina ukuthi kanjani. Right ke hayi ukuthi kuziwe kabe into. Qha ngiyazi ukuthi zinyanga ngaze Port Elizabeth njengoba ngila anginalo ijaji angiphathanga. Into okulalela ngiphathanga into yokulalela ayikho. Of course.